nyuma y'inama ikomeye cyane yabereye i Buruseli mu Bubiligi aho Perezida Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo yavugiye amagambo akomeye, ibihugu by'amahanga by'umwihariko Leta z'Ubumwe za Amerika na Katari bikomeje gukora iyo bwabaga ngo birebe ko umutekano mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo wagaruka. Niyo mpamvu Masad Boulos, umujyanama wa Perezida Donald Trump ku bijyanye na Afurika, akaba akomeje gukora ibyo agomba gukora byose kugira ngo arebe ko yagarura umutekano mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ubwo yarari mu gihugu cy'Ububiligi ku munsi w'ejo, akaba yagiranye ibiganiro n'abantu batandukanye barimo Perezida w'u Rwanda Paul Kagame, Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo, ndetse aganira na Maxime Prévost, Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'igihugu cy'Ububiligi, aho bagiranye ibiganiro bitandukanye. Tugiye kugaruka rero ku biganiro yagiranye na Perezida wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Twise cyane rero Masad Boulos yagiranye ibiganiro na Faci Beto. Nkuko twatangiye mu bireba muri video, Perezida Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo yagiranye ibiganiro by'isaha irenga ku wa 4 tariki ya 9 Ukwakira na Masad Boulos, umujyanama mukuru wa Perezida wa Amerika Donald Trump ku bibazo bya Afurika n'uburasirazuba bwo hagati, iruhande rw'inama ya Global Gateway Forum yasojwe ku munsi w'ejo kwa gatanu. Iyi nama hagati y'abagabo bombi ikurikiye yabereye New York muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, aho bagiranye ibiganiro by'ibanze ku nzira zitandukanye z'amahoro, cyane cyane iza Washington na Doha, ndetse n'uruhare rwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu kugera ku mahoro muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ku bijyanye n'ibiganiro by'amahoro bya Doha byagarutsweho mu biganiro byabo, Masad Boulos yagaragaje ko agifite icyizere ko bizatanga umusaruro, nubwo yemera ko ibintu bisa naho biri gutinda. Yagize ati, turabizi neza ko intumwa zashyize umukono ku itangazo ry'amahame ku itariki ya 12 Nyakanga 2025. Ikibabaje nuko habaye ibiruhuko nyuma y'igitero cy'Doha ku itariki ya 11 Nzeri, ariko bidatinze bazasukura ibiganiro. Ku mujyanama mukuru wa Perezida Donald Trump ku bibazo bya Afurika, Masad Boulos, Amerika iha agaciro ubusugire bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Umusanzu wa Amerika ugizwe ahanini n'inkunga ya tekinike ushingiye ku nararibonye bwagaragaye bw'Abanyamerika basanzwe bari Doha kugira ngo bakurikirane neza imishyikirano yose iteganyijwe gutangira mu ntangiriro z'icyumweru gitaha. Masad Boulos yagize icyo avuga ku byavuzwe na Perezida Tshisekedi, wasabye mugenzi we w'u Rwanda Paul Kagame ko bafatanya gushaka amahoro. Kuri iyi ngingo Boulos yagize ati, iki ni ikimenyetso cyiza abantu bose bishimira, ni ikintu cyiza cyane gitanga urufatiro ruzafasha kugera ku ntego zacu, arizo amahoro n'ituze mu karere. Umujyanama wa Perezida Donald Trump na Tshisekedi kandi baganiriye ku ngingo zijyanye n'ubufatanye bwifuzwa bw'inyungu zihuriweho binyuze mu buvugizi buyobowe na Leta Zunze Ubumwe za Amerika ku masosiyete y'ishoramari yo muri Amerika. Masad Boulos atangaza ko yiteguye gushora imari mu nzego nyinshi nk'ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro, ibikorwa remezo, ingufu, ikoranabuhanga n'izindi. Boulos yabonanye na Perezida Tshisekedi nyuma yo kubonana na Perezida w'u Rwanda Paul Kagame, nawe bahuriye i Buruseli, aho bagiranye ibiganiro byibanze ku mbaraga zikomeje gushyirwa mu guteza imbere amahoro mu karere k'ibiyaga bigari, ndetse no ku muhate u Rwanda rukomeje kugaragaza ku mahoro n'umutekano. Tugiye nanone kugaruka ku bijyanye n'ibinyoma bya Tshisekedi, nubwo akomeje kugenda yiyorobeka, ariko hari inyuma byinshi yagiye abeshya akerura, akavuga ko azatera u Rwanda agarika Perezida Paul Kagame ndetse akanamwita Hitler, ariko akomeje kubeshya ko atigeze ashaka intambara mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Perezida Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ku wa 4 tariki ya 9 Ukwakira, ubwo yari ari Buruseli mu Bubiligi, yatangaje ko nta na rimwe yigeze agaragaza imyitwarire yo kuba gashoza ntambara ku Rwanda, Uganda cyangwa se ikindi gihugu mu icyenda bituranye na Kongo Kinshasa. Tshisekedi wari witabiriye inama y'abakuru b'ibihugu n'abaza guverinoma ya Global Gateway Forum yigaga uko ibihugu byo ku isi byafatanya mu bukungu, yatangaje aya magambo ubwo yasabaga Perezida Paul Kagame gutegeka ingabo z'umutwe wa M23 kureka gukomeza ubushyamirane.
mu kwiyoberanya kwinshi kandi Tshisekedi yasabye Perezida Kagame kumufasha guhagarika intambara iri mu burasirazuba bwa Kongo ngo kuko ari bo bombi gusa bafite ubwo bushobozi. N'amagambo yakiriwe nabi cyane haba ku ruhande rw'abanyekongo ndetse n'abanyarwanda. Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga Ambasaderi Olivier Nduhungirehe kuwa kane yanenze anamagana Perezida wa Kongo kuba yarifashishije inama igenewe ubukungu nk'urubuga rwo gushinja Perezida w'igihugu ibinyoma n'amagambo yo kumusebya, hanyuma nawe akiyoberanya nkaho ari we ugirwaho ingaruka kandi ari we watangije intambara. Umukuru wa diplomasi y'u Rwanda yagaragaje ko nta wundi ufite ubushobozi bwo guhoshya intambara yo mu burasirazuba bwa Kongo utari Tshisekedi ubwe, dore ko ari we wayitangije. Yavuze ko iriya ntambara ishobora guhagarara mu gihe yaba ahagaritse imyitwarire n'ibikorwa akora birimo ibikangisho akorera mu ruhame by'uko azatera u Rwanda cyangwa akarasa Kigali, atibagiwe amagambo y'ibitutsi yagiye avuga kuri Perezida Paul Kagame. Tshisekedi ku ruhande rundi ubwo yari ari i Buruseli yavuze ko nta gihe nigeze imyitwarire gashoza ntambara ku Rwanda cyangwa Uganda cyangwa undi muturanyi wacu mu icyenda dufite. Uyu munsi twembi twashobora guhagarika ubu bushyamirane. Nyuma y'aya magambo Perezida wa Kongo yibukijwe ko abantu batarwaye indwara yo kwibagirwa amnesia ku buryo aka kanya baba bibagiwe amagambo gashoza ntambara yagiye avuga ku Rwanda kuva muri 2023. Ninde wavuze aya magambo? Ni Ange Kagame, umukobwa wa Perezida Paul Kagame. Guverinoma y'u Rwanda yibukije ko Perezida wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yakunze kuvugira mu ruhame amagambo yuje urwango ku Rwanda, by'umwihariko ubwo yari mu bikorwa byo kongera kwiyamamaza aho yise Perezida w'u Rwanda Hitler, akanakangisha ko azashoza intambara ku Rwanda. Guverinoma kandi yibukije ko icyo gihe ko Tshisekedi yagiye yirata ko afite za drones na za misile zishobora kurasa i Kigali. Mu Kuboza 2022 Tshisekedi yeruye bwa mbere ko azahirika ubutegetsi bwa Kagame. Ubwo ngiye kuvuga mu ncamake ibyo yagiye agarukaho n'ubundi n'amatariki yagiye abivugiraho. Ku itariki ya 4 Ukuboza 2022 ko Tshisekedi yahuraga n'itsinda ry'intumwa z'urubyiruko rwo muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, yavuze ko agomba gukuraho ubutegetsi bwa Perezida Paul Kagame yise umwanzi we akabohora abanyarwanda. Reka dukomeze tujye ku kindi. Yise Perezida Kagame Hitler, inkoramaraso n'andi mazina mabi. Mu Kwakira 2023 ubwo Tshisekedi yarimo yiyamamariza mu mujyi wa Bukavu, yagereranyije Perezida Paul Kagame na Adolf Hitler wahoze ayobora Ubudage, anatanga isezerano ry'uko azatuma ubuzima bw'umukuru w'igihugu burangira nk'ubwuriya munyagitugu. Ikindi yaravuze ati ni mu ntora nzakoranya inteko ishinga amategeko imitwe yombi bamu uburenganzira bwo gushoza intambara ku Rwanda. Ikindi yavuze ibiganiro mu itangazamakuru bitandukanye, aho Perezida Tshisekedi mu biganiro yagiye aganira n'ibitangazamakuru nka Financial Times, televiziyo ya France 24, radio RFI ndetse na Top Congo FM, nabwo yagiye agaragaza ko ashobora kuzajya mu ntambara n'u Rwanda kuko igihugu cye kitari ikinyantege nke. Guverinoma y'u Rwanda yagaragaje ko hejuru y'ibi kuva muri 2019 DRC yakoze ibikorwa birenga 20 bivogera ubutaka ndetse n'ikirere cy'u Rwanda birimo ibisasu ingabo zayo zarashe mu karere ka Rubavu muri Mutarama uyu mwaka bigahitana abantu 16. Guverinoma yagaragaje kandi ko Kinshasa ikomeje kwitambika amasezerano atandukanye agamije gushakira amahoro uburasirazuba bwayo. Ikindi kaba yaranze ko umutwe wa FDLR ufite gahunda yo gushoza intambara ku Rwanda usenywa, ahubwo ikaba yarahisemo kuwinjiza mu ngabo zayo. Ndabashimiye cyane bakunzi ba Pilot News TV, mukomeze mane nanjye.